Mawlai ka Mawlai konstituensi Bah PT Sawkmie hene ka Saitjain ka khatnyo tarik urisau ulali sa marbam Kiba Shong quarantine Dong Tariang A Mawiong Umjapung bakynthup khaw shini slasha biskit kiwei hagane ka sngi sam na don lang rangbah shnong Bah Anthony Kharkongor rangbah dong Bah Batskhem Makdoh ki ASHA ki Aganwadi kiwei Halor kane ka jingnohsynniang rangbah shnong rangbah dong ki pynpaw ka jingsngewnguh balalong kloi banyerap ban kner ki basbun katkum rangbah shnong ulai thu bagi don borok khat sawyeng ki hapset kerpang yaladi na kadaw COVID-19 uba kile kendu ya kibiyo positif haswa kani UMLA ulapli ya atli kisurak daulat akenton mesar balamang na ke MLA scheme kabalakot syaka arlak tingka kawai kablong saulak baro hakan ke por matang idon khwat jongi di kaban sa IT yung ni khaw ya ka shini slasha bat ya ki biskit ki bangin sa IT sa sautri ke ying de yakini sa IT bet hakan yang jong kadong bat kadong pada kan sapen poi ke lagi kasau tu lagi yeng da ka jirap lem da kaliang ASHA ba Aganwadi teto da kaliang jong rong badong na petip yang bagi don kasau tu lagi yeng Kiba Shong garantin pada lor kata kadong bagi ni kasau tu lagi yeng ke di bajenjar ke sistem kemio trei kemio kata kemio bala kemio sngi syu kemio ki aksar de kalong ka bah du kata don lang ta ba katkom gajing skuthu kalong da kaliang badong lai thu ju orang basnong maka sarkar kuma kalau matahi ke hadu mata kamsim ASHA ya kini ke jingrap ke badiban ai de ngimtip ya kata yang sarkar ka biang hadin nek sa kata sarkar kuma ka ai bos katahi ikibilti baka sarkar hi kana ai ke jeng kam de kono bikpat hadin ber sko ya ke jingut jingnam nakaliang jongki nakaliang jong shnong nakaliang jong kadong maka de benta jong ahi kalau ya kaban skap mat kemuju ya kaban penpoi ya ke jingrap kabadai na kabata ka de kam di mentang kadang ngendang mentahing lastu adong na kaliang orang basdong bapo jong ka Mawiong Umjapung hi barwai dan bun kibayo positif bun Kiba Shong garantin de ngang kwa kalong na kaliang orang basdong mat positif kirang badong komba nakaliang jong orang badong jong Dong Tariang A lakit sia positif senga ha kabadi Shong garantin dengan kuat kalau rabak senang berpetip lem itu kiwei rangbah bakin phone sanga dan nak yang jongahi kam don tinge kade ke benta jonga banyarap kade benta jonga ban ai pak kade ke benta jonga kada ya kaban don ryngkat berkipai bak hakum gane ke por mentang ana siwan nanti napo umslong ru ngadong ajarak kai nomor bakti don Kiba Shong garantin kadon ki balat interasi pak kidon do ke baslai lamon dia gitu dengan ya beteng hi de hapo shnong Mawiong Umjapung ru kini berfak kena kadang jong ba shnong dan nis katri jong ka shnong kin sepetip ye kirang badong pada kaliang ba amril ai kan hirap ne tarang ye tarang a pada kaliang jikiru kin sepetip kamu lai jong dong badang kin sa IT ki bi boro shnong hi kamut tang tarang a kaba tarang a kamut bakal kaliang ro badong kin sia petip di kamanga di mentam jong marmar hi ban ram to hak bedi bar kini ki jinge ong ro ba shnong mata ke nakaliang jongi hi hapungi adon kami ke ban yeda dan di sarkar dia kala pli ya ki kam gujam kala pli ke school ya ki college kala pli mentai ya ki ying mani ya ki sekre bai la pli ban ni si kam gujam lah sedang yang ki bri la sedang belah sedang lek ke belah ke sngi ding is ko komen hi ki bri la sedang lek ben belah ke sngi itu kan siang i kelas sedang menya itu kan jor ke laya itu kan ja ke laya dukan dok kelaya dukan badi kini ki bai restoran ke bai nyak kali borok ke kam kejam menang yak hapdeng jong ke jingnya menta ke jingker pak jong lagi ba bagi don kam ban kalong ban self protection ban da dal di lagi kerpat ik pai ba da kalong kumno ngimde ban kinsngan kajing baling om de kinsngan kies hapo jong kameklia jungi ka nang bon kan nang mikisni bro syekta ki kies jungi lang ong kan ri kies dak singin nang ipet ya ka briefing da kaliang jong gudi kies de ka briefing da kaliang jong ka sarkar ya kies da bro ketu san ngut si phongot ka arngut ka san ngut menta malla ka singi i da spa ki kies ki lakio de ka jingkio ka wei ka long bang ngilang yemi trekta de badang mi kemot ka bon kontak dengan sengoh breng jong kata gidon kam ya ka bangin deng mas gidon kam made jangai gidon kam pikir gidon kam made khoj par gidon kam nak yang ngajungi hi
Tolong kumno ngidon kam ya kaban aban ya dah dalil lah dia.